Muhammadu khairul wara man jana mubashira shauki lil khairul bashari al-yasimi liliatohari al-mustafa min mundore atohiril mundore يزداد شوقي كلما أيان دراك بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم من دون أمي تغيني الله سبحانه وتعالى في كما شيطان ترم ولا دم دم نتوفلا أما زمان الله سبحانه وتعالى لا كدمنني الله سبحانه وتعالى تبارك ماي الكرب صلى الله عليه وسلم دلك زرما لبتلك كما نمر لامي صلى الكرب صلى الله عليه وسلم قرآن نسول الله سبحانه وتعالى يعني يمر يناي ولا يمن دو am alkaraba sallallahu alaihi wasallam ka nyuma wala nyuma ndoni ay nanya duko ka yere am duko ke ajinya zan mawni ka duko ke abona san mawni namoro la me folidi alsalama chema ana musamama insha Allah ta'ala hadhihi hiya aljalsatu ar-rabi'a wa 30 najara Allah subhanahu wa ta'ala ni sigi binani aywa bisabani nani nayi lana faqar minbar al-fiqh al-maliki minbar al-fiqh al-maliki 120 أم الله سبحانه وتعالى دلي أن يؤيدنا بنصره على كان يكبر يناك الدمي ويوفقنا الصواب في جميع ما نقول ونفعل أم ففهم واندا أنا مففهم على كان بسبب ما أبل جليلا أسلامو قبل الخوض في المقصد ينانغدو ولا دلا أم لدي كان كرة يا مهنم من دلولا نودي اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما أنه نهى وزجر أسلامو أيتو أنجي أنسرا الله سبحانه وتعالى ala ko nga minga ito nga zeko ke akelila Allah subhanahu wa ta'ala ko nga feminto ito nga zeko ke otolila ni asama baluna njogo inga e jigimi nye Allah subhanahu wa ta'ala la jen an lahara ad-dars al-yawma min al-akhdari anga bi wala da ayo al-akhdari la insha Allah ta'ala ala ahkam al-hayd wa an-nifas wa ma yadkhul fihima najar Allah subhanahu wa ta'ala wala da min abuli ayo hayda joli de ka ani bangi joli ani salamiya sharia kiti munondlo ne 20 vlaina insha Allah ta'ala wala da bina boli o fe vladeka kuma nyefo mimbe anyefe don shiro mo fora nyongo fere mimbe wele ko la da joli ni Allah subhanahu wa ta'ala ya bla ayo muso farkolo la don shiro mo fora nyongo ala اختلف الفقهاء في على 4 أقوال ala ka gatra mono be wele ko fuqaha u dina famu chew o fora nyongo kuma sikoro manani a folofolo do ko la rajuli mimbe famu ana ko awwalu mam tahnat bihi hawa ko amba hawa adam alayhi salam furmuso ko jarabi folofolo min Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabini oye ko de la rajuli li'anati hali adama al akli shajarati kadaka ko adam alayhi salam deme ka jiri dun jiri min Allah subhanahu wa ta'ala yu bali adunina qur'ana nasula Allah subhanahu wa ta'ala ko ava adam alayhi salam na furmusoma ko wala taqraba hadhihi ash-shajara litakuna min adh-dhalimin adam alayhi salam ni furmuso akana gere ni jiri na aljina tofla koro ayada mo na ngai ni jiri ntoyi ko pama menani hawa uye ava adam alayhi salam deme o jiri dunina Allah subhanahu wa ta'ala ka jarabidu kiraw ka chene ani nabiyo nga chene on asha'ira ta foko ala ko talido amba fode ngo Allah subhanahu wa ta'ala ka jarabido Allah ta'ala yo jarabi min boli aywa uka Allah ta'ala ya ali juru sara ni la rajuli uqubatan laha wa uqirra fi banatiha la rajuli kele ka yara soro akira cheye ade musawla hakahu al-qarafi imam qarafi yin lakali o don geturaye malik mazhabu tasra madu kuma flana ko de ko aye shajaratul hintatimi ni don bo fome nyongo shajaratu nyirala mufassiruna fora nyongo ala do yake hentatu ye nyo kelengele min vlambule ya namba sene
ko ayo jiri min gari ka laban ka aywa nafengala ka dila ka nya ka dun ko de kara sababu ye ka kala da joli afarkolo ni nyonje kuma sabana o de amruhama al hajjati momina ni iblisul la inu ye yere yelma ka say kana kuma afe ani iblisu jera aywa ajenani aywa iblisu ka yamaru ye no kera komi ay adam alayhi salamu java aywa o kuma kan o do ka ra'yi ala imam tartusi tara o sirafe o don getroye jarabi do allah subhanahu wa ta'ala ya latike ani afuruca ka amba fa salama forba jamakul ko famu kuma nanina la laba alsama do ko alsama don ba do ko la da joliye awwal mabtuliya bihi nisa bani israila muso allah subhanahu wa ta'ala yu jarabi fem folo min ko de la da joliye le fajratin hamaratun minhun aywa ko jugu do kama aywa bani israila muso kele nyake muso afilila ka jene yake allah subhanahu wa ta'ala ye anyangata linda la joliye ko ka nyangata yi muso bele jele yinni yoro sorala alika ko jugu kama na'udhu billahi ami allah subhanahu wa ta'ala deli alaka ngisi allah subhanahu wa ta'ala kantanga ni korfon nani ye don sira mo fora nyongo aywa korfon nani mina la da joli sababu kunga wallahu subhanahu wa ta'ala adra wa a'lamu allah subhanahu wa ta'ala de ba haqiqa don wala haydo logata fembe wele ko la da joli larabu fa as-saylanu o de shenani hadat al mar'atu sala damuha nafarakum say hayda ye korode larabu fa ko joli shenana shar'an al-kiraba sallallahu alaihi wasallam ka sharia la damun la da joli aw sofara wala majji firsiyalendo aw kodira wala majji nyedurule kharaja bi nafsihi jimini aborana yeraye min qabli man tahmilu adata muso nyefala la muso min la dala abibangi afonde majji min la halaya manaketa afode ma al-salama sharia la ko haidu wa shartu fi as-safarati wal qadra malikum an saka madhabu don shi dabo kema ka tende nyamita faji ko fembe wele ko safaratu an qadra ko o shartiya la da yala o kake la da joliye jifrisele manabo al-salamu sola wal ma jidurule manabo al-salamu sola o kajjate haidu fe ko shartiya idha kharaja fi zaman al-hayd nafla boraz aywa haida watila al-majishun imam majishun taman usraka wal baji imam baji fana yo sabati wal madari imam madari fana yo sabati nonu nyi nganaw ye gaturaw do monombe malkum anas noka ni ayemi vo uba tende ka saga kabla sharia ayo basigi lo ba soro anabi ben asabatile do obsor ka hakika jira ana madhabu fame o don bawla akuma be ala foka barkada ka ndisi goshi ambolo be ngana monombolo ni ma be srata ma to do non ba don anjigi kan alala ka ambolo to non bolo ka samatu nyengomi kemade ke goshi kuma mimi nyini atama forba jama kulu fe ayto anga je ni allah subhanahu wa ta'ala ka latike ka don shiramba bolon ayo bolon mine ka tama utama chokola no kara insha Allah ta'ala ami Allah subhanahu wa ta'ala ka dine famuya nyuma soro ami ala bato choko nyumana na'udhu billahi ni mami mbunya ni yere bolo oma abi chey bolo de ibina fi ba ta yere qur'anuna wal mahadithala ka soro adon shinotila abi chey bolo ala ka ngishi oma hayda joli dalu sabatili do qur'anuna sula yaqulu al-haqqu jalla sha'nuhu Allah subhanahu wa ta'ala ko qur'anuna sula ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ka fa manunya fa atazilu an-nisaa fil mahidi alkaba mande chemon aya yoro jenya musawla nu bela da jolla wala taqrabuhunna hatta yatahurun akana gerula fukata sanunya idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah nu sanunya rapma ay suma yoro la Allah subhanahu wa ta'ala ya yamar yani yoro minni Allah ta'ala in suratul baqara la ayaka mafla an ayamuka an ayafla adallu alkaba sallallahu alaihi wasallam ka sunnana o sayyidata aisha ka hadisa kenamanye insha Allah ta'ala sayatikum dhikruhu akofali binna wala dan nyefela hikmani nafami yada bi famu la da jolla nafala sharia la ko Allah sali sofay hikma bilbil babi famwana nafa babi famwana don shi dabo ko ja'alahu Allah ta'ala min rahmatihi wa hikmatihi fi rahmi al-mar'ati ko la da jolli fenni Allah subhanahu wa ta'ala ya bla muso dezola naka hine anaka konoye ghaza li janiniha adde ka balu kama ko konana de inde be balu ala fa idha wada'ati ni muso nay garsaga soro debi balo ayo Allah da jolla akono baralla dezo kono ni Allah subhanahu wa ta'ala ka se anaka jakwa anaka hine na muso ina jingina tahawala ila labani jolimi yelama ka ken nonoye le ghaza tifliha adde ka dumini kama fa idha kanat ghayru hamili
ما من أني مسكرة كوكونا تالا برز الزائد منه في أوقات المعلومة من جيدي ليدو جولي من تورا كونا برلا ni kono tala o joli de bi bo wati kono wati mun yo wati shidonewni wa yata'allaqu bi khurujihi ahkamun fil ibadati wa ghayriha o botola kiti do de dlome o bolila ni yolu de nyafoto ay aslam foro ba jamakulu ki tulo majo ni wala da kerengere ni ta khussun nisaa abi muso kerengere nga ciow fana ni yoro bala la anna nisaa shaqa'iqur rijali alaka sallallahu alaihi wasallam ko muso ye ciow aywa bade muso fakile bakelewni aslama ciaka nga maloya mamna ni furmuso yi nyine nga sharia kitila ko karsa ni la halay mekane soronga nga ke chogodi aslama ciaka nga maloya ka desa ka jabidi na allah subhanahu wa ta'ala mi garsa ga doni na kuma ki muso tegamine kata do kalana kalaba ka kalanzara sara o yima jaku yableye o ma yatlo ma jo muso ka kerkeral ko do ayro ka famu aka alsalamu so demenaye assalamu so ambe hakato nyini aywa ambaw fe ayatlo ma jo fembina fo insha allah ta'ala aban nafa aka dina jome aka qala al-allama al-akhdari rahimahullah ta'ala daktartigi allah subhanahu wa ta'ala kana sar kayrala hina chama be allah subhanahu wa ta'ala fa alako kani alsama shubbala jaleka ako بعد أن قسم النساء ثلاثة أقسام أكلي كوفيكا مسو تلانت لا يرمى السبع مبتدأ شيندي مسو نوي مغتيجي ومعتادة أن فينتيجي من الله رجل يليلا وحامل أن كونبراتيكي مسو مين كونبرا بالا ني لاخترتيجي بماتوي مسو تلاني كو تلا يرمى السبع أبين أكلي نغلي بلا جليكا كيتي نيفو إمانا كتشوغو إبا نزباني نيونجي أفهم تشوغو نيما الله سبحانه وتعالى كو دي أنامباوما لكترتي كوكو أكثر الحيض لذات الابتداء أقل طهر نصف شهر أبدا نصف شهر أبدا لكترتي كو أكثر الحيض لذات الابتداء كو لا رجولي سوچاما مغتيجي من ناد من تودو كلا رجولي أقل طهر كو دي سنيا صدقماي نصف شهر أبدا كو كوراي كالو كيلي تلانجي تلتا أني دورو وكوراي كو مغتيجي كلا دا abti aywa temet le tan duruka aywa mugutigi mi na shindi todo la da joli yeli la kwa ka la da mana cha tugo adayet le tan duru abode nyana fle ngana tigara ka kon onye okuma o ya tola jate dile ama ako wa aktharu la aidati lil mu'tada ako la aywa fintigi musomi nabi la da yeka koro kuma chama abayet le hakami ngono ko de aleka la da ye وصظهرت إن زاد بثلاثة ناتمنا أوكا سيمنا أبما كواكا أيوا تلسا بفرعكا كتلسا بينينفلة نو تلسا بكوننا نامتك أبا كوكا يركون سنويا حكمها حكم النقائي أكا كيتي كرا سنويا كيتي ما لم يجاوز حده وسكثري لحامل بعد 3 أشهر نافر كوكا تلسا بفرعكا أكو كما داما نو تلسا بتاتمه تلتان دوروكا ko atsaka tamet le tanduru ko nga ni anyinni fe kika tle saba faraka o kore na sorra tle saba farla ega jateka ata tamet le tanduru ka ako wasakthiri li hamili koni alsamu sodora kono barala kwa kala da joli biseka jidi kateme kono danta hakeka ba'da 3 ashhuri nga ko jate bi ke kalo saba ayo temene ko fe 20 yawma ko biseka la da joli ye ka set le mukana thumma ba'da 6 shahru kono barat temena aywa kalo woroka kwa galla da jolbi sega jidi kasi hal kalo kelema wa ma taqattu in lafaqat ni la da joli damina na ko bit tige abin nabi shini abit tige shini ngana abina lafaqat ayyamahu ko bit dum vara nyonga hatta tutimma al aada fo la da min bale bolo jate kerengrale min ba bolo fokato dafa badi an aw hamilan aw mu'tada ad musay ngira aywa mugo tigi yo walima akera ko konobara tigi do walima akera fintigi ye na mena lada yella ni la kharti ka pma sanmoni pma monona ya fara nyonga lada jol ko kitila aka pma la nyini anga donga fo ko mugo tigi ani fintigi lada yelila olu la halata kelenyi on konobara fintigi fanata kelenyi mugo tigi mi jindi to do ne yale ka lada ye ko folo ye azan qata anaka lada tikira yoromina jate min zoro la bolo karat le kelenyo o karat le flayo o karat le sabayo de aleka lada ye aw gharibatu shamsu min yawm al khamis ashar wal ma nit le bena aywa akalla da jolit le tanduruna
not le bena aka donga fo ka lada tigara lada bana no ya sara bel la halala mimi nyina fa abako ka sanunya abiseli abishu afurta bisama mimi wele ko lada muso no fintige mimi mena lada yella aka puma kora ko ba ko azan qata anaka lada joli tigara anaka lada dafara fa intamada ngani lada jate soso abi deli kanatle nanani ngani zein ayo jidira ni duru nay zad thalathat ayami ko abi tle saba jidi ala akthar aadatin laha akal lada so chamaka madama no tle saba no ta temet le tanduruka ako misalu yala ko man aadatuha 14 yawma ni muso min ga lada tle ta ani duru tazidu yawma o muso tle kelen dama de jidi na fara ko tle saba faraka akora tle saba kana se akana temet le tanduruka ni muso min ga lada ye aywa tle nani ye na aywa aya soso semina abi tle saba faraka tle saba na matike akal lada kera tle wolovlay aba ko ka seli shen flana nani aywa anana onna chogola na ye tle wolovla fana teme abi tle saba wara faraka akal lada jate yela mana ka tle tanyi tle tan ko fe na majo aba ko ka seli o ko fe shen nani nana shen saba nana nana nama na ye tle tan teme abi tle saba faraka tle tan saba ko fe na matike aba ko abi seli o ko fe nana nama absega tle fla dama de faraka tle saba tsaka faraka bile la da joli ayo so chama tle ta ani duruye abi tle fla faraka tle tan duru da kene na matike aba ko abi seli ayo la da joli titeme fiu tle ta ani duruka na temeno ka akiti kera bana joli kada munga la da joli so chama o tle tan dulu islamiyya sharia la wala hadda li aktharihi nga hakete aywa wala hadda li akthar tuhri sanya so chama ko ni haket dazgilendo ola wa aqalluhu joli so dogoma fil ibadati batula dafaqa o joli ton ko kele joli nyonyon ko kele joli boko kele aywa o de la da joli so dogomay assalamu forba jamakulu ata ngan cesri ka mbala ka deme ni kiti nonu shidona barsabu abi alsalamu so deme aka bato sabatilila wa konanje kan laba yemi la da joli ko kunga nembo fo ambala ka yoku hakilito annawati ni atawatila nana wati asor selwati dona ede ya khari mawli ka seli selwati ngera juru ye ikana iba sabe kabla ni sanya kera ibo selwati njuru saraka soraka damene atawati fana na tara selwati kono ibana ka ko ke sigi ka ya khari ya misalula atigara lazara wati tokon nana ikal lada ye shufe ni bina dade bi ko iyo wati de kono lazara juru bitikana fitrin safo be juru bitikana shin zogoma ana damene o yitaye o te alatay iba nyi ni ka shidon dina de kiti shidoni ka saraka baraka hagli nyuma be Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ko di anambalma arsama bela jelema bangi joli lakhtarti ko ko aktharu an-nifas 60 fa in qata'a qablaha fa ghasluha qamin ko bangi joli so chama ko etle bi woroy natikera ka kontle bi woronye ko ka kan muso ngi ko ki sanunya ka Allah subhanahu wa ta'ala batul damene walau bi lahzatin wa haythu awada ba'da aqall tuhri kana mubtada ni aywa la da jol tigi aywa bang jol tigera halna kara sanga kungurni gonnaye aba ko kayra kun sanunya ka batu damne wa haythu awada nga tigele ko na sekira kana kokura no nani ngara ba ada aqall tuhri sanunya so dogoma kofe aywa tle tanduru kofe kana mubtada o joli flana inde la da joli doyeble o ye joli kuray o togoye ko hayda wa qablahu la faqa lin nifasi ngana nana ka kontle tanduru nye atigara hal no kara bangini yara doye walma do duguje atigara tle damado kofe joli flani nyonje matle tan duru bo joli sekira kana kuray abi nyini musayve ako jate fara joli temene jate ka kasoro ki nyeshi tle bi woro jate ma ni atabo nati tle tan duru bo joli koro dodo Allah subhanahu wa ta'ala ka famu nyuma di afamu to nyuma di anambal al-islamu femono ni la da joli ni aywa bangi joli bi al-salame bali olula kitabti ko wa mana at-tawafa ma'a masasi ko alkaba la melekeli ni la da joli ye hejide soro ko aba bali atsaka alkaba tawafu aba bali aywa qur'an gafe masahalalla kama sahafin donal qira'ati wala tadkhul masjidan wa sawman hadila aba bali qur'an gafe masahalalla chogomina aywa o chogo kele do aba bali misri kono dola aba bali singalo shunina aba bali shunna sonya bela jelela qur'an gafe masaliyali o balle ko
sharia bi sonoga ke aywa la da joltigi aka qur'ana kala na sorla aya munon durshime akngolo la o ayo tanga sagili akana nyino ko wal ma tangane ayaw do aba yara kun tangane o islamia sharia bi son oma wa qad atahu la salat al muddati wal wata'a bayna surratin wa rukbati ako la da joltigi ani bangi joltigi afla selibe me kabuka seli juruti sara nga fla bi shun juru sara amana wati hakame mene na suna ibo tle haka juru sara Allah subhanahu wa ta'ala wal wata'a bayna surratin wa rukbati abid danywanya ba aywa bali asame chawla o furmuso fe o bara anu kumer kurunu nyonje o koray adagale du ye kay furmuso to la da jolla wal ma bang jolla ki damuta ala wa hiya shadatun alaiha izaraha akama ka katta fe siri ala ka barani apmer kurunu nyonje datuko ko cenye farkolo fatto be dagami ye iki damuta ola ngab fo aywa barani apmer kurunu nyonje o balledo iye kadala da jolika hatta tatuhura bima in intabih wa yajida ma yatatahharani bih ibi muso nyana fle fakata sanunya dama fanata fuqaha u alakanu sara kayrala islamia sharia uba tendeni teme ka nyedogo belejele jira ana ako sanunya dama te sanunya kofe ika ira kun la kunu kefa mubaye iba kono faka jisoro kaku o kore na soro la muso be darla kona be yoro la jiti soro yoro mena anyana flali asalama chefe ni nyana flali ndike toroy asalama china aka muso nyana flali fo aka jisoro ka farkolo koni je ka sanunya muso mi saka tayamamuke ni sofe ayu janaba wulli nganya ka bo afarkolo la ka bato to belejele ken oyi nga danyonya cheka kono fo aka jisoro ka ayra kun farkolo ko ka sanunya akuma Allah subhanahu wa ta'ala bi muso farkolo daga ayi tabtigi yode fanye ka bangi ko wayajida ma yatatahharani bi hayda tigi lada joli tigi uflaka jisoro jimi nubu farkulo sanuyani ay mamina ni lada ni ay ajate soso nata mana tan duruka abi yelama ka ke aywa bangi joli aywa bana joli hukmul as-sahadati bana joli kiti hukmun naqai o sanuya kiti na yelama ka ke banay mbal muso adonga fo na bora lada hukmu kona adonga fo ka kera banay min nedo ife o de kay koki sanuya ka Allah subhanahu wa ta'ala batul damine ka soro ka furanyini ka banan aywa furake asabatra ka wa sayyidata Aisha ma adallu fulani Aisha ko sahaba muso do alkaraba nyinga Allah subhanahu wa ta'ala kanu sara kayrala muso ka nga fa muso bakoro soro ay sahaba muso ka lahala jatemine aba jirana ka fo ko sahaba muso kunde same alkaraba ma dina nyinga lilla umma ko muka dina shidona o kuma alkaraba nyinga to ko shiya bela ko sahaba muso do ba wele ko Fatimatu bintu Abi Hubaysi ko nana alkaraba nyinga sallallahu alaihi wasallam ko alaka kirama ko inni as-sahadu fala athuru alaka kira bana joli benena wati be atitike fiu afa ada usalata ne ko ngaka seliblawa qala la alkaraba ko amako ay kana selibla inna dhalika ariqu ko pasade pasabina kira joli bi bafa walakin da'i salata nga selitoy qadra al-ayyam allati kunta tahidu fiha ikalla da joli bi nimat li hakami jate kono ibi selitoy o tle haka damade jate kono no tle haka temena so maktasili iki ko wa salli ikasor ka seli al muwatta malik bin anas lin lakali muwatta kono wal bukhari imam bukhari fana lin lakali aka sunan kono wal lafzu lahu ay lafzu min lakali sisan o bukhari tay wa hadha aslun minhu ni lasali la da joli kola sunna do alkar satuma ka sunna ya sabati wa dhahaba al jumhur min as-salafi aywa anga ma nyamo aslama ma nyamo tara منهم علي بن ابي طالب ودوي وابن عباس يعني عبد الله بن عباس وعائشه رضي الله عنهم عن سيده عائشه ايوه وترى السرفه والخلف اني ايوه خلفوا نوي ايوه كما ما نيموي منهم الائمه الثلاثه انا ما نيما ما سبب على مالك بن انس احمد بن حنبلي امام ابو حنيفه وبلج لي ترى الى عدم وجوب الغسل من الصحادة ko bana joli la ko kolite jaku yayi aywa mustadillina bil bara'atil asliya o ka daluye bara'atul asliya de wa huwa anna al asla adam al wujubi ko la asliya de la da joli de la janaba ko bi wajibi ka nga bana joli la akul aywa wati be bana joli manana yima natikera aywa ki ko ta wajibi walma bana joli la halaya yara konnana wati be ni bi seli ki ko ta wajibi ne jumhur ka pama kai
wa ajabu an ahadith al-ghasli har samunu ngo ko selwatis ayo sahaba musammi nye alakra sallallahu alaihi wasallam nyinga bana jul ko kitila ko pamba ko selwati ayo nyinga le ola ya jabi di o hadisa kunga ko annahu laysa fiha shay'un habitu ko foyta o hadisa wala munun zabati ledo kabo alakra sallallahu alaihi wasallam ma wallahu subhanahu wa ta'ala adra wa a'lamu allah subhanahu wa ta'ala de badon allahumma ambena sababa ma alakra sallallahu alaihi wasallam ya shari'ani ko anga bara nyonya teme ani la rajoli towche ani bangi joli tow anga gerawla anu ko bara nyonya ke nyove kada munga alaka dine bi yahudi ko dine fonga nyonya yahudi ko ngera ka ko alakra bat lenye uti la rajoli tiki unati dumine ke nyove unati da nyove unati gera nyona alakra sallallahu alaihi wasallam ya sabatani sayyidata aisha ka hadisa bal aywa alaka li anyi sayyidata aisha ko kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidi ko aleni alakra sallallahu alaihi wasallam do nyega na nyove ko jimina ngele ngono kilana junubu ko fla bela jele janaba toye fa kana ya'muruni ko alakra bap mala ya'maruya fa attadhiru aliba katta fi siraya kuna ka che achori fa yubashiruni ko bi damuta ale farkulo aywa sanvela la wa ana haidu ko la hala ba soro aliba haidala wa kana yakhruju ra'sahu ilayya ko apma ngolo fana bokena ma kadi ale sayyidata aisha tama wa huwa mu'takifu ka sara bel i'tikafu la misri fana kono aliba ngolo ko aba ngolo pen ka ngolo shiddala kenye فاغسله مباكو وانا حائدو كاسرو مبلا رجلا ني هرسن ابي فاموانا كو الكرا ساتما مبي غير افروم سولا ابي داموتا وفركولولا انو بي ادما دنيا بارا نيوما بلجلي كي نيوفي كوتولا رجلا من بالليدو ايو جيه اني الكرا صلى الله عليه وسلم جوكو كغا بون فكا فاجوكو كابو من ني دو انفي قران نسبو دفاني لكم في رسول الله اسوه حسنه مهون من دو الكرا صلى الله عليه وسلم لا دغ لا دغ تشكو نيومانا مهون من دو ايتو انك هنا باوي انفورم سولا ايتو ان نويا ويه انوكا ايو نيون نسوجا سكيلا جانغو سكي كان نويا انو بلجليما جانغو السامه تشو بركا ني كان نويا السامه مسوما السلام مسو دوندو افريكا كا ناكرا كوم نافو نياكتو كا الكابا بورتو دايله امبال ماكي امبال مسو ياغلي ياكو جو مهما كنت من الشرف ايكا بونيني كا كورتا مانكاي تشوكو تشوكولا ان نويا ايكي كا كوم ماجيني ايكي كا كوفيا يا افورمسوكا aka bulla haraka nyove aka nisoja ke nyove aka jega sigi dilangelenga aka jega dumini ke nyove hatta aisha tay ni min lakali o fana dakale do bashitala aka hali jita ka do nyega na nyove ka ko jango yi musoka do ko chena ne ka di vurche hakli nyuma be allah subhanahu wa ta'ala fa alako di anambal ma alislamuma alako kaka alaya kama alako ka alaka sallallahu alaihi wasallam abwana baraka kama barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa fi hadith nabiyhi al karim innahu huwas sami'ul alim ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي Ilia Tohare Al Mustafa Mini Mundore Atoairil Mundoare Yazdadu Shauki Kulam Ayan Duraku Baniya Mama